Kining atong ebanghelyo karon murag konklusyon na ni sa pasabot ni Kristo unsaon nga mahimo gid tang tinuod nga mabungahong sanga. Iyang sanga isip siya maoy punuan, vine and branches. Ang relasyon di ay sa punuan ug sa sanga. Kung atong tanawon din sa atong ebanghelyo, higala day sila. Higala ba? Muna ang Ginoo, matud pa ni Kristo, nakighigala kanato. Dili na taniya tawgon nga mga sulugoon kung dili higala. Lingi ako nun ang imong tupad. Nyaing na siya, higala ko nimo. Ing na, pangutan na ba? Am I your friend? Kay mao man din ni ang best yun nga ekspresyon sa gugma. Kay nga man siya, paghigugma ay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Nindot kaayo ng mahigugma nga himoong higala. Na may usahay god mahigugma ta, nga himuon nato siyang atong murag patron. Patron ba kanang hikap-hikapon, ampuan. Nasa usahay mahigugma ta kay himuon ra nimo siyang murag imong maid or imong driver, imong sulugoon. O nang ganahan kay kuan na niya gyud sus. Di love gyud na nako siya kay grabe mo serbisyo, grabe ka dedicated, grabe ka loyal. Mo na himuon nimo siyang personal security guard. Mo nang di ka let go niya. Or imo siyang higugma kay himuon nimo siyang murag imong property. Kana bang imong posisyon nga imong anak, nya imo siyang hapon-hapon, kugos-kugoson, halok-halokan, kutob ra gyud diha. Nya din agani nimo pwedeng hikap-hikapon, halok-halokan, it's a puira na. Di ba na sa na yung nana nga imong gihigugma? Pero ang nindot gudi ay nga higugmaon nimo tungod kay gipili nimo siya nga imong higala. Ano bang ikaw mo inipili mo na ingos Kristo diri? Dili man kamo mo inipili nako, ako mo inipili ninyo. Choose your friends. Ikaduhang lingi ikonobi. Og imo gani nang pilion nga higala ang imong tupad ing na gipili tika. Gipili tika higala. Ana. Kay usahay ra ba mamili mo kita higala. Natural man na paniroy ato man ang katungod nga mopili ta. Namgay tay eleksyon kay mopili tag leader mo lagi. Pero si Kristo ningon siya paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. So anita mo tan-aw giunsa ni Kristo pagpili og higala nga mao kita. Giunsa man niya pagpili, unsa may iyang mga standards nga harod pilion. Kung atong tan-aw ng iyang mga pinili katong 12 ka apostoles kay puparihar man sa iyang standard atong tanan hangtod karon maorang yapong standard. Ang pagpili niya unas tanan mao gyud ang basihan ba? Ang basihan kadto yung muduol niya. Katubang mosunod niya ba? Kay gikan sa tanan nga nagsunod niya, nipili dayon siya 12 ka apostoles. Iyang gihuwat nga mosunod niya. Ana. Kamoron kay kita ron ni aman ta dinhi suod man ta ning simbahan. Sa to pa nagpakita tag aksyon nga nisunod ta ni Hesus. Karon higala na ta ni Hesus. No. Basta mo sunod. Unyarog na ay magsigig sunod-sunod nimo, magsig-anas kamot. Ma'am, ana, sig-ana. Pilion na nimong higala. Oy. Unyarog na ay magsigig sunod-sunod nimo kay gusto ra kang tulison. Tiunan ka diri, maghuwat lang saktong higayon. Unsa man? Imo na siyang himoong higala.
Hindi man mamutubag. Ang musunod man, ang musunod ba? O na first standard, ang musunod. O niya rog na ay magsigig sunod-sunod ni mo manguyab, o niya ilado kayong manuyupay. Saban, himuon ni mong higala, ayaw nagsugta, pero himuong higala o kontrahan. Naaroy magsigig sunod-sunod ni mo kay magsigig hangyo nga padugangan ang utang. Ang saman, kanang mukuan ka, muhimo kang higala, o nganlan ni mo bagagnaw. Sa ato rong mga nidaog nga mga kandidato na ay magsigig sunod-sunod o niya kakontrapartido nimo kay musod og posisyon sa imong administrasyon, himuon nimo higala. Kani ba mga inani, basta ang una requirement musunod. Nya ang ikaduha nga kana ganing requirement nga pwedeng muuban ba mo masugo sa pagsangyaw sa iyang kausa. Mo nang siya panglakaw kamo. Pag humagsunod, iyang gisultihan sa tanan nga angay isangyaw, niya ingon din panglakaw kamo. Kanang musunod, inigsulti niya, parehagos mga higala, adto tangad na. O sige, ana, magkahigala, mo, magkabanding yung maayo, kay musunod man. Niya kasagaran na ba ni mga higala, no? Lagyo, kay na silang abutan. Biyaan ko na ilang parents. Di gina muling ilingi o kana mga parents o ban pa diya basta kita gani kag imong best friend. Lakaw gina bahala nagang lakaw ana way klaro. Mga tawa pa na igabot sa unahan asam dita padong sa bitaw no asam dita. Mga tawa ra na anang enjoy kay nang lakaw. Manglakaw gyud. Mulakaw kuyog nimo. Higala gina nimo. So mo nay sunod nga requirement. Nga ang kinatas ang requirement aron kita mahimong higalas Ginoo magpakamatay para sa higala. One for all for one. May kamo karon ni adinhe o kamong naa sa online na nagsunod. Kapasar mo aning tulo ka requirements para mahigala ta ni Hesus. Una, musunod. Kaduha, masugo. Ikatulo, magpakamatay para ni Hesus, isip higala. Kana, pasar ganita na, matod pa ni Hesus, mamunga mugdaghan kaing mga bunga nga makaayo sa kalibutan. Ug mauni ang sikreto aron ta mag-anam gyud ka mauswagon og labaw sa tanan kanig yung kalipay. Di jud ka kakita og managhigala nga dili malipayon. Bisan pag panahon sa ilang kasakit basta magkapundok na sila mangagas na ilang luha, maubaday, uy, kana ganing kuan, kana ganing, o saan nga na, kana ganing condolence, ana, namatay din mo. Pero pag kuyo ganin na sila, musmile na sana ikatadaran, ay pagsigid yan hilak, uy, ana, naunta na, smile san, mahidlo ha, kaon lang san. Gibuhagan, di ka sa imong boyfriend, or sa imong girlfriend, ay sus, ay kabalaka, kamo na lang ni kuan, natupo-tupuo na nila, bati ang nagnaong, sige din, istorya, hangtod, mga tawa na lang sana sila. Kaya ang higala man God, maningkamot yun na malingaw, malipay ang higala, dili tiwasan. Nga karon, saan man nato paggamit. Nindot kaayo nga sundon sa nato si Kristo. Una, ang himuon natong higala, kanag yung labing dool nato, kanang nisunod. So kamong mga asawa, himo ang higala ang inyong bana. Ngayon sa man nimo magpakamatay ka para sa imong bana. Sige, testingin ko na ninyo ron na inyong bana diya. Sige, og naagan ni sa imong tupad, lingi aing na pakamatian ti ka. Sige, mga asawa. Yung mao sa naibuhaton sa mga bana ngadto sa asawa,
magpakamatay, dili lang magsigig pahimulos, magpakamatay gyud. Diri sa unang pagbasa, ang gibuhat sa mga apostoles, mga leaders ba, nagpada silang suwat ngadto sa ilang mga kauban bag-ong nisulod dito sa Antioquia nga nasubo tungod kay ang pipila ka mga magtotoo nga mga Hudiyo namugos nga sila kinahanglang tulion, i-circumcise. Kuha man ni siya, racial differences. Racial ba? Cultural differences. Dili ni siya maoy basihan aron ta maluwas. So mga Hudiyo nga mga leaders, kay mao may unang leader sa nagsunod ni Kristo, mga Hudiyo man to, sila San Pedro, sila San Pablo, nag-meeting, nya pag-meeting nila, niingon sila, dili ta muhatag og bugat nga palasunon nila. Mao tong pagpada nilang suwat, ang ilarang gidili mao ang paghimo og sala. Kay common man na nato kanang sala god, kuan na siya transracial, transculture. Kana bang di na mo ilag culture, kanang pagpangabit, kamao ana ang Pinoy, kamao ana ang Americans, kamao ana ang Russians, Ukrainians, kamao ana ang mga Arabo, kamao mga Muslim, oy kamao ana ang pangabit. Sa pelain, ambot kang hari, basta tanan kamao, kanang sigig simba, kanang way simba, kanang mga adik ug kanang uban kamao na mga bit, way giila ana. Mao na likay ang sala aron parihas ta. Mao na pinakakuan. So sa dihang ila ning gisulti, matud pa nagmaya sa gisulti diri sa kuan sa katapusan. Pagkabasa sa mga tao sa sulat, nalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasig nga mga pulong. Ninduta, makapadasig nga mga pulong. Kaning pulong, duham ni iguan na ay makapadasig, na asay makapaluya. Kamu karon nisimba mo din inighuman ron ani, maluya mo o madasig. Ninduta. Ako ang makapadasig, ginako ka na yung moingon, pader mo palit kog slot, ikabati ginako ana text. Ninduta paminawon. Aka mo, di mo ganahan maminaw nga ang atong slot nahalina na sa ta. Nindot nga gahapon nga atong halin niabot og 121 ka slots. Pakpak. Sus, nindota aning 121. So niabot na ang atong tanang halin og sa DOPS og 4,926 ka slots. Pakpak na sa nindot ana. Karong adlaw kamo mamalit na sad mo. Basin ba day ugma makareport ta nga atong halin 5 ra. Uy, madasig ra punta kana ini palit, pero murag mas dasig yun, og moingon ta atong halin niabot og 300 ka slots. So dindota ka abot lang ka, maabot ba ka na ang kuya mo abot og 1,000 ugma i-report nako karon ba nay mo palit karon. Nabiya na yung mga shocking kaayo nga inigtan-aw nako sa bank account nganong ni ama ni 100,000 nga nisod. Naa din ni palit og 100 ka slots. Nindota lagi. Kinahanglan ra batag mga 12. Layo-layo pa ni, pero sige lang, di lang ta ma-discourage sana kay ang Ginoo kanunay mo imbitar og mga higala. Mo na kaning mopalit na tog slot dinhi, dili sila maoy nagpili. Gipili sila sa Ginoo aron mahimong kauban sa pagpalambo nining atong simbahanan. Nya sa atong pagpalambo nining atong simbahanan, anhi dinhi mag-anam og ka lambo
ang atong paghigalaay. Kay kana mangong higala, mutampo kana mga Judas, mupahimos, mauto sa mga higala ni Kristo nga gipili, dunay Judas usa. Ang iyang buhaton, magda siya sa ilang puntil, magsigi siya pangawat, mupahimos ba? Mupahimos. Nasa dinhi magsigig simba, sige ra gyud pangayo. Pero di gyud mohatag, bisan ganis kolekta, wa gyud daghan kay siya excuse. Pobre man ko Lord, wa man ko ikahatag. Ana, tagai usa ko aron na ako ikahatag. Ana, unahon gyud usa ang kaugalingon ba? Makasarili. Oy, sa mga maghigalaay, mabungkag na, basta mahimo ng selfish ang mga barkada, mabungkag. Una, daghan kita dinhig mga selfless nga mga parishioners. Selfless tungod kay bisag unsay panginahanglan sa atong katilingban nga Kristohanon, labi na dinis atong parokya, naagid na sila. Sa atong tubag sa Salmo, nindot kay tanan, daygon ko ikaw diha sa kanasuran o Ginoo. Kanindot nga ang atong parokya dinhi, daghan na kaayong mga nasod nga narepresentahan og mga higala. Kana lang na imanhi dinhi, may mga Pader, gikan ko sa Canada, gikan ko sa Australia, Pader, picture ta. Nindot na dito gidaig, mura ba gidaig niya ang Ginoo, dito siya sa Canada, dito siya sa Australia, dito siya sa Amerika. Gidaig niya ang Ginoo pinaagi sa paghatag dinhi og iyang hinigala nga contribution, palit og slot. Nang lipay kay ko dinhi, dagko kay kog ngisi, gipamaula na gud niya kung dinhi sige ngisi labi nagmaglinya. Padir sus padir, gikan ko sa bulhoon, gikan pa ko dito sa daghan kay mga lugar ba, lain-lain lang lugar, lain-lain nasod, makaingon ta hasta no mo na ni ang katumanan. Kinsa ra may makatuman ani? Ang mga higala. Kay bisag asa pa ng lugar ang higala, ang banding ana gina. Muna salamat kaayo og ato ning i-extend dili lang dinhi sa atong parokya, apil na sad ang laing mga parokya. Munang usagit ta kasimbahan. Manglakaw ta og isangyaw nato nga ang paghigalaay maoy importante, dili ang pag-iyahay. Ang pagtinabangay sa pagsulbad og problema, dili ang pagsiguruhay lang sa atong kaugalingong problema. Nga bitang naimuhangyo nako diri og misas patay, nga inigtan-aw nako dito sa patay, murag panagsa ra gid nako makit-an dinhi. Kaingon gyud ko, salamat in town kay sa katapusan nakolektahan na gid ka. Kaya na magyubandi kay musimba, di gid nato makolektahan. Pasabot dili ba sila katampo ba sa kaayuhan sa atong simbahan. Pero pasalamat yun ko kay ini kamatay, mo request yung misa. Dugay-dugayon pa, maingon sila dire sa una kay di pa bawal pa biya to sa una. Sus, saragid kami sa maghilak-hilak pang tagtungod pa diroy kada gabi ilang ayaw kay bawal, pero was laki bawas akong kasing-kasing ganahan gyud kog kada gabi kay panagsargo na mo anhi dinhi sa una kada gabi na to aron mabawi-bawi. Dili na mao ha. Ako ba nga sa dip-at mga matay atong ipakita nga ang ato sang nadawat sa Ginoo itampo nato sa katilingbanong kalihukan, dili lang manghangyo tag misa, manghangyo tas presensya sa pari inig kamatay na, ayaw huwata na. Dili ta magpundok aron magampo para sa usa ka tawo tungod lang kay patay na, ayaw. Samtang buhi pa, himuan na ng higala, aron magpundok-pundok na ta sa mga kalihukan na Kristohanon. Di ba? Magpundok-pundok ba? Dili na magpundok lang ini kamatay, manghuam dayog tent, unya ang tentra ba, anhagid ibutang sa karsada.
Siradaan yung usa ka lanes karsada kay para kunos namatay. Di man na siya ngilad tingali, pero ug ingon ana man hasulon gid nimo ang publiko tungod kay naay namatay, samtang buhi pa tabangan sa nato ang publiko. Ang kuya og hasulon nimong publiko samtang buhi pa ka kay di gyud ka mo apil, sige lang ka diyan pahimo sa gihatag sa publiko, ni kamatay nimo. Imo pag yung hasulon di na hinuon kaagi kayo. May naman ako bang gusto ba nga mag-anad-anad ta sama ni Kristo, magpakamatay para sa atong higala. Pasabot kalimti ang imong kaugalingon, ihatag na ngadto sa community of friends, which is nga mao ang simbahan. Sige, manindog na ta mga higala.